wang mano kong parliament oberu tien maroma dek mano gin gipere ye kadung giromo dok ingi madu ngolo ruling eno ni umiyo jone suspension ukong doko adjourning parliament ko pedaki kamaroma pawi beach na ngomo kelo kongron ko malawoni manu kuguni fut pe tuge jomo birti parliament kunu wani Ibrahim simu junganda la rema mo ma pere tek maraj men mekira municipality la FDC o katika raising concern wai NPT kamaro kitika roto keregin mageti members of parliament kunu kagiti donyi parliament kitika roto ki kuminu pingo now logdo bini loka mudugu kadi ko be speaker among wani jal semuju ingeo ginatie Rotterdam ni pekitika roto jumogo kitika weko kitika Rotterdam weng and to Francis Zaake Mitiana municipality member of parliament Matila Noob ukatiki procedural matter parliament kuntu wani la dit speaker be numera ta anena mudugo wa watkanye men ke wani and wani any suffering gun violence in this country donc pimeno anena party mo oti watkanye tiyo gi mudugo ngat mo ni mu beri ni madam speaker tigi mudugu so men we of speaker bergikar mechero kawacho ki la dit ma khiloni sergeant at ham ngat baneno kimmi go be parliament ni ko chero rod ngat mazakete wayeti ki mudugu ni pineno kimmi gi lo gene ma che speaker wachi ki sergeant at ham ni mirunen ket me roto ngate ki roro ngate ki noni mudugu mo pere ki wachi gi ben wayni jal in tika bangulok ngar mo pere kanki mudugu en kenyi do eno chero monyo tore kol ni jalagi ka beda so loke berbere kumera la warni e parliament melo Uganda Zaake don fodo potio re yat king kanungu konme yat la win radio meno gen matie eno mo berke karme gene donc still bene any parliament kuno speaker net among Otyero kwero honi ena ye miro pedo ot in fact unuki wachini ena ye podo ot Kainen MPs binen lokum National Coffee Amendment Bill 2024 ni ento enuki wachi le mon ni recuse ni recusing kid my judges bene ja wen kainen ngarmon tie bias you take conflict of interest in a case you cannot preside but you can recuse now speaker wa any kolo any bidoro ato now meno no lobo video mo maketero ni ke ma hoki parliament magi penyugi go video any pe video pa speaker any ki yuba ki AI new artificial intelligence matika wa any among kenene katika both chief government whip ma any Dennis Amson Bua wara jury ma MP ma jury county Dr. NRM new mirneni luluki peguno wel mamite involve him ensure that those Baganda don't get the numbers. You get it? Now, kiwani eno karkiloki eni karmano tika sharing, you tika door out ichi adek. Inundu abichiel me parchiel eni dok eni ubedo manu kitika kwano reading me achiele no reading me arione me Uganda National Roads Authority on Bill 2024. Now, dana mogono nena ni speaker ti bias so primero ene ye filmi do ot kage bineno lo kom COVID bill. Now speaker kitungel eno wa kwa batwal en baby ye loki eno ni bien leader of opposition Joel Senyunyi udoti ko kwer matang ni ene no charo ni speaker ti Roma ulengero primero en petit suitable beneno kime do ot e kare magetika neno lo kom coffee amendment bill. Kawa you beneni and Joel Senyunyi any bit very disappointed e karmene no ka speaker making remarks enuni eno peyini eni montil wenyi kom lobo palo loka kiji wenyi kom loloki en peyingeo wani eni kilo eni to the tensions of the law, the constitution and rules of procedures regarding conflict of interest maono miro kariningo mego peubet kikarme donyi loke menutum kitumbegere ketma worukere donc kin matie ene noni la diti wayni en ye yo mada
the leader of opposition or raising an issue, ma en really me responding to it. Do bene everybody karme doye. E karmo dugu log me COVID bill. Wajini ene mi appropriate response to that when we come to the COVID bill. Menu log ma speaker be karme responding karma juel so nyunyi o karke log ni enemy recusing ko be karme presiding. E log menon eto situation o be karme chiero mano e karme no sibuju ngana kera municipality MP raising concerns local security my parliament my wajini peti mabe. Dong lok pen me mu dugu benu kati chao eni. Kari ko be speaker o waj board members ni check security check and tipi down all the way within the municipality o kaldeke proceeded on wani NTA victim of gun violence pimeno loka ludugu ni umirgenen konkermiti yakone o yor ni dwar masaje na damu bergiga dwar Zaake bergiga me approaching Akol and then ki we come kun wajala mala timi bergiga kanji come A bird